Mayong adlaw na sad sa inyo tanan. So welcome na sad sa another episode sa ato ang Boss TV, Learning Mathematics in Bisaya version. Okay, today's episode, ang topic natin ay about combined variation. Okay, this is the fourth type of variation sa topic na variations. Okay, so tapos na tayo manamanta sa direct, inverse, joint, and karon dili na punta sa combined variation. Okay, what is a combined variation? The statement z varies directly as x and inversely as y means z is equals to kx over y, or k is equals to zy over x, where k is constant. So pasabot ana, ang combined variation is the combination between the direct variation and the inverse variation. Okay? So, gikuyog na silang duha karon diri. Okay? Now, to illustrate, mao lang ni ang ilahang mathematical sentence or kumbaga formula ani. Okay? So, from the statement, this one, so we are now come up to this. Okay? So, we have z is equals to kx, so yan yung direct variation, then over y, yan yung inverse variation. So kung isosolve mo yung value ng k, etong y, i-multiply mo lang to sa z, yan, tapos itong x, i-divide mo sa kanilang dalawa. So ang nangyari, ito na, yan siya. K is equals to zy over x. Okay? Ano lang ha? Again, ang kaning y, i-multiply sa z, and then ang x, i-divide sa ilahang duha. So, mo ni siya. Okay? So, kana lang. So, that is combined variation. Okay. Example number 1. Translate the statements into mathematical equations using k is constant. Okay? So, mag-translate ta. Na mga given na mga statements, i-translate na to into mathematical equations. Okay. We have letter A. T varies directly as A and inversely as B. Okay? Directly as A and inversely as B. So, ang answer, T equals to KA, yan yung direct, over B. Okay, so inana lang ha. So, muna siya. Okay, another. We have y varies directly as x and inversely as square of z. O, nanatay nadungag na word square. So, sa mahitabo na karon. So, your answer is y equals kx, so directly as x, and inversely as the square of y, so square of z. So, yung z mo is z squared. Okay? So, yan siya. Nana lang. Okay, problem number 1. If r varies directly as s and inversely as the square of u, and r equals to 2 when s equals to 18 and u is equals to 2, find r when u is equals to 3 and s equals to 27. Okay, so saan pag-answer ani, ma-follow lang yapon ta sa itong mga steps na gibuhat atong sa mga past variations. Una, given. So, sulat lang na nimo ta ng mga given. Okay? Now, remember, pag abot nimo diri sa u, since may nakabutang diri na square of u, i-square gina nimo ang value sa u. So, instead of 2, may mo siyang 2 squared, so 4 na siya. And sa u sub 2, instead of 3, 3 squared na siya, so magiging, may mo na siyang 9. Okay, sa formula, mag-base yapon ta sa iyahang variation statement. O, muna iyang variation statement, so may mo na siyang ingunani.
Okay? Wala na siya ha. Bay sa katong kanina. Unya, pagkuha na to ang K, so may mga siya yung unani. Okay? So, wala na siya ang K. K equals to R times U squared over S. Okay? So, karon sa solution ta. We have, mo na ni. Okay? Kaning value sa K, para makuha ni mo value sa K, mo na karon na itong gamiton diha. Okay? Kay two sets of values man ang ato ang given diha sa ato ang problem. So, inana atong buhaton. Okay? So, ang first set sa other side, first set, tapos mabutang tag-equal, ang second set sa other side po. Ana. Okay? Kay proportion naman dyan po na siya. Okay? So, pag i-substitute mo ang mga values, ay na siya. Muna na tanan, base dire, base ni dire sa atuhang given. Ana. Base na sa atuhang given. Okay? So, i-continue na to. So, sunod na itong buhaton is i-cross multiply na to na siya, kaning duha. Cross multiply. Okay? So, mahimo na siyang 8 times 27 equals to 18 times 9 r squared. Okay? I-cross multiply mo na to na anak. I-cross multiply na to. Okay? So, 2 times 4 equals to 8 times 27. 9 times 18 r sub 2. Anak. Tapos, 8 times 27 is 216. 18 times 9 equals to 162. R squared, R sub 2. Sunod ana, ang kaning 162, i-divide nilang ni mo diri sa 216. So, kani siya, para makuha nimo ang R sub 2. And your final answer is 1.33 equals to R squared. Okay? So, same problem lang yapon ta, same problem. Pero, lahi na ang mga value sa ato ang second set of values. Okay? So, parehas ni ganina sa problem 1. Muna, problem 1 lang yapon na siya. Pero, lahi na. Kana. Okay? Lahi na siya. So, pag isulat na nimo mga given, ang ato ang first set, gihapon, pero ang ato ang second set, mao na ni siya. Lahi na pod. Lahi na sad siya. Okay? So, ang ato ang second set of values sa R sub 2, we have 4. Given man diha. We have S sub 2 equals to, wala. Muna itong pangitaon. And we have U sub 2 equals to 2 squared equals to, may mo na siyang 4. Okay? Na formula, same lang yapon to ganina. Kana yapon, especially Muna yapon na itong gamiton ha. Okay? So, solution, muna yapon. Kana. Okay. So, dire na ta sa substitution. Since nausab man ang mga values sa ato, ang second set of values, so mauna ni siya. Okay, so we have 2 times 4 over 18 equals to 4 times 4 over S sub 2. Since ang ato ang R sub 2 is 4, then yung ato ang U sub 2 is equals to 4 also. So, na siya. Okay? So, cross multiply. I-cross multiply na to. So, 2 times 4 equals to 8 times S sub 2. 18 times 4 times 4 equals to 16 times 18. So, okay? And then, 16 times 18 equals to 288. Divide lang nimo sa 8. Divide nimo sa 8. So, your final answer now is equals to S sub 2 equals to 36. Okay, so ingon ana lang ang combined variation. Okay? So, mag-amping lang yun mo sa kanang mga values na unknown. Kaya sometimes, kita man good, musunod ta, mo-follow ta always. Kung saan na nakasulat sa formula, nabutang lang punta. Okay, so amping ta, tanaw ta, unsa yun ang mga value, unsay dapat i-substitute. Okay? So, that's all for this episode. Thank you and God bless.